Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'at aka-uka avtosavdo kanalining obunachilar. Aziz yurtdoshlar, bugun 15 yanvar 2026 yil. Bu video obzorimizda xudo xolasa sizlarga nashr yurt turan avtosalonimizdagi hamma avtomobillarimizni qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman, ma'lumotlarni tushuntirib, oxirigacha o'tirib bermang, ko'rib kuzatib boraverasizlar, e'tiborli bo'ling. Oldindan bir narsani aytib o'tishim kerak do'stlar. Ish kreditini aytgan vaqti hozir hammasini notariusga xarajatlari bor desam, videomiz vaqti cho'zilib ketadi do'stlar. Shu sababdan 5 yil kredit bo'lib chiqadi degan mashinalarni o'zlaringiz uchun bilib qo'yinglar. Notariusga xarajati albatta bo'ladi 5 yil chiqsa. 3 yil kreditda chiqadi degan mashinalarni notariusga xarajatlari tamom shart emas. Generalni bilan ham bitirsa bo'ladanlari 3 yil chiqadi do'stlar. E'tiborli bo'lish, shunisini ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bo'lmasam boshladik. 2023-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Cobalt'imizdan boshlaymiz. Mashinamizni kuzovlari 24-yil, texpasport 23. 4200 km turibdi, kraskasi 100% rodnoy. O'zining rodnoy balonlarida nomeri bor, metani bor, kraskasi rodnoy. Tayyor holatda 159 million so'm kelishiladi ustunda. Kreditda do'stlar 45 million so'm bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 3 million 600 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi do'stlar. Cobalt Midnight so'ragan podpischilarimiz uchun 2025-yil 2000 yurt turibdi. Mashinamizda bo'lgani birinchi nomeri tayyorda qilgan. Boshqa joylari zavod statsiyasida 2000 yurt turibdi, benzinda 162 million so'm ustunda kelishiladi. 25 million bilan kreditda chiqarib beramiz. Aytib o'tirishim shart emas, 5 yilda yana o'zi bilan tushunib olasizlar. Endi aytib o'tdim boshida. Notariusga xarajati bor. 25 milliondan alohida 4 million 200 ming so'mlik to'lovdan 5 yil kreditda beramiz. 2020-2021 yil Cobalt'imiz avtomat korobka Style. Mashinamiz 74 ming yurt turibdi, kraskasi 100% rodnoy, metani bor, 4 tane yumshoq balon, chexol, polik metan gazinadin qo'yilgan. 126 million so'm ustunda kelishiladi. Kreditda 20 million bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi do'stlar 3 million 600 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi. Gentra mexanika pozitsiyasi Ravon 2017-yil 94 ming yurgan. 4 tane yumshoq balon, metan gazi qo'yilgan, kraskasi rodnoy. 106 million so'm ustunda kelishiladi. 30 million bilan kreditda chiqarib beramiz. Oylik to'lov 3 million 700 mingdan 3 yil muddatda kredit bo'lib chiqadi mashinamiz. Gelib bemalol xarid qilaverasizlar. Cobalt mexanika Chist 2024-yil texpasport ham kuzov ham. Mashina 16 ming yurgan, klapandan kuch demagan, kraskasi rodnoy, metani bor, 4 tane yumshoq balon ham qo'yilgan. Tayyor holatda 162 million so'm ustunda kelishiladi. 39,5 million bilan kreditda chiqarib beramiz. Oylik to'lov 3 million 800 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi do'stlar. Gelib bemalol xarid qilaverasizlar. Sizlar uchun aksiyani bomba sotib binash Cobalt'imiz ko'p beramiz. Mexanika 2023-yil 65 ming yurt turibdi, mashinada hamma narsasi tayyor. 4 tane yumshoq balon, chexol, polik metan gazinadin qo'yilgan. Kraskasi kapot krelni yuzunda bor. 116 million so'mga ko'p beraman. Naqd pul bilan kelsangizlar 116 million so'm bo'lsa beriladi mashinamiz. Kreditda 7 million oldindan to'lov bilan chiqadi. Notariusga xarajati bor. Alohida oylik to'lov 3 million 600 mingdan 5 yil muddatda bo'ladi do'stlar. Nexia 3 Ravon mexanika korobka 2016-yil. Mashinada 4 tane yumshoq balon, chexol, polik metan gazinadin qo'yilgan, tayyor holatda. Kraskasi bir eshikning yuzunda bor. Tekshirtirib olarasiz, strashniy udar yo'q. 79 million so'mga ko'p beraman mashina bahosini ustunda. Qo'l xayrasam qaytib beriladi do'stlar. Kreditda 20 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 100 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi. 2019-yil mexanika korobka Nexia 3. Bu mashinamiz ham chotki sanada ko'p beraman, 80 million so'm. 114 ming yurt turibdi, 4 tane yumshoq balon, chexol, polik metan gazinadin qo'yilgan. Kraskasi ikki eshikning yuzunda bor do'stlar. Ichini o'tmagan, tekshirtirib olaverasizlar. Mashina zo'r holatda 114 ni yurgan, klapandan kulish demayadi. 80 million so'm, kreditda 20 million bilan chiqadi. 3 million 100 ming so'm oylik to'lovdan 3 yil muddatda kreditda chiqarib beramiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Cobalt'imiz benzinda 75 ming yurt turibdi. Kraskasi rodnoy. 4 tane yumshoq balon, chexol, poliklarni qimmatlaridan qo'yilgan, zo'rlaridan. Mashina bahosi 120 million so'mdan kelishiladi. Kreditda 25 million bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 3 milliondan 4 yil muddatda bo'ladi ekan mashinamiz. Fortuna Business Bankdan chiqarib beramiz. Nexia 3'imiz 2020-yil 87 ming yurgan, klapan ochilma, kraskasi rodnoy, metan qo'yilgan, pokoleniya 4 tane yumshoq baloni bor, 105 million so'm ustunda kelishiladi. Kredit olaman desangiz 20 million so'm bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 2 million 600 ming so'mdan 5 yil muddatda bo'ladi do'stlar. Mexanika korobka Gentra tayyor holatda 2015-yil 149 ming yurgan, klapan ochilmadi, kraskasi rodnoy, amerikanka optirala qo'yilgan, 4 tane yumshoq balon, chexol, polik metan nacha tayyor. 89 million so'mga ko'p beramiz ustunda, undan ham kelishamiz do'stlar. 20 million so'm bilan chiqadi kreditda, oylik to'lov 3 million 600 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi. Mexanika korobka Cobalt Ravon pozitsiyasi 4 tane yumshoq balon, chexol, polik metan nacha qo'yilgan. Bahosi do'stlar 105 million so'm aytilishi ustunda kelishiladi. 78 ming yurgan mashinamiz. Ichida servis kitobchalari bilan turibdi.
Kredit atvalsaz əldindən 30 milyon son bilen çıkartıp veremiz. 3 milyon 700 min so'mlik dolardan 3 yıl müddete kredit olup çıkardı maşinimiz. Lasetti Gentra kılıngan avtomobilimiz 2012 yıl 200 min yürgen avtomat korobka boladı. Lükler amba. Saka diskelen yaxşılarından koyulan halet ideal 4 tane yumuşak balonu. Bu maşinimizde tayar halette 65 milyon son üstünde gelişledi. 20 milyon son bilen kreditte çıkartıp veremiz. Aylık dolu 2 milyon 100 minle 3 yıl müddete boladı dostlar. Gelip BMA xaritdiler arasında. Lasetti 1.8 motor. Zorundan sonra patpisçilerimiz için 190 min yürüttürttük. Raskesi 5-10% bu. 4 tane yumuşak balon, çiğol polik metanlaşa koyulgan 75 milyon son üstünde ondan ham gelişledi. Kredite 20 milyon bilen çıkartıp veremiz. Aylık dolu 3 milyonla 3 yıl müddete boladı dostlar. Koboltumuz avtomat korobka boladı. Optima vodka variant. Обычный diskeli. 2023 yıl 12 min yürüttürttük. Raskesi radnoy bezinde. 138 milyon son üstünde gelişledi. 8 milyon bilen kreditte çıkardı. Notariuskaya xarajatları bu. Elbette alaqada 4 milyon aylık dolardan 5 yıl müddete kredi etip veremiz. Çiğol poliklerin yaxşılarından koyulan maşinimizde haleti öte ideal gelip BMA xaritdiler arasında dostlar. Ban tarafımızda Jetour xarit kılamanda birgen patpisçilerimiz bolsa Jetour X90 Plus avtomobilimiz koyup veremiz. 2023 yıl 30 min yürüttürt. Maşin benzinde dostlar. Kraskesi 100% radnoy tayar halette 2'lik turbina motor boladı maşinimiz. Haleti ideal, en full pozisiyası boladı. 20'lik diske balolarda balolar hem yaşlarından, yumuşaklarından koyulgan. Bahası 305 milyon son üstünde gelişip veriledi. Nakbul kredit barter asasında savdakılar arasında yetmeyen kısmına durup veriş varyantlar kalan savdakılar aramız dostlar. Zor bahada avtomat korobka Style Cobalt'umuz var. 2023-2024 yıl maşin dostlar. 6100 km yürüttürt. Tayar halette. 4 tane yumuşak balon, çiğol polik metanlası tayar. Maşin 6100 km yürügen aytıp ötkənimdi. 136 milyon soma koyup veremiz. Üstünde gelişlerdi. Nak kredit barter asasında savdakılar arasında. Nexia 3'ümüz 2020 yıl mexanike korobka 72 min yürgen kraskesi radnoy. Maşinimizde metan koyulan 4 tane yumuşak balon amba. Bahası 105 milyon son üstünde gelişlerdi. Nak bolsa 100 milyon son bolsa verildi. 28 milyon bilen kreditte çıkardı maşinimiz. Aylık dolu 2 milyon 400 min sondan dostlar. 4 yıl müddete boladı ki. Tayar halette avtomobilimiz xarit kılamanda 8'de bağat aka hafta savdaya gelir arasında. Zor bakada Nexia 3 2019 yıl. Maşinin 76 min yürüttürt. 4 tane yumuşak balon var. Çiğol polik var. Metan var. Tayar. Marasot yok maşında dostlar. 90 milyon soma koyup veremem maşinin bakası. Biter bakası 90 milyon soma. Özü aytılışı 95. 25 milyon bilen kreditte çıkarıp veremiz. Aylık dolu 3 milyon 600 min somla 3 yıl müddete boladı dostlar. Sipariş soran patpisçilerimiz için 2014 yıl 92 min yürgen Spark'ımız amba. Benzinde 3. pozisiya 4 tane yumuşak balon koyulan özünün radno çikollarında. Bakası 70 milyon son üstünde gelişledi. 20 milyon bilen kreditte çıkardı. Aylık dolu 2 milyon 900 min somla 3 yıl müddete boladı dostlar. Avtomat korobka full varianttaki Gentra'mız 2023 yılda işlep çıkarılan 100 bin kilometre tuttuk raskesi radnoy. Maşında 4 tane yumuşak balon var, metan koyulan, zor halette 162 milyondan gelişip veriledi bakası. Kredit alsazda elinden 13 milyon 700 min son bilen çıkardı. Notariuskaya xarajatları var. Alaqıda 4 milyon 650 min son aylık doludan 5 yıl müddete kredit edip çıkarıp veremiz maşinin dostlar. Nexia 1'imiz 2007 yılda işlep çıkarılan haleti ideal. 200 bin kilometre tuttuk raskesi fakat zengler işlengen. Bahası 52 milyon son üstünde gelişledi. Son sürambilör lüks kondisioner. 4 tane yumuşak balon metanı var. Tayar halette. Kredite dostu 15 milyon son bilen çıkarıp veremiz. 1 milyon 800 bin son aylık doludan 3 yıl müddete kredit bulup çıkardı. Nexia 2014-2015 yıl maşin 113 bin yürgen kraskesi Petno bar eken dostlar. Metan koyulgan 4 tane yumuşak balonu var. Tayar halette Sonus hibrit motor Pollux. Maşinin bahası 66 milyon son üstünde gelişler. 25 milyon bilen kreditte çıkarıp veremiz. Aylık dolu 2 milyon 400 bin sonuna 3 yıl müddete boladı dostlar. Zor halette avtomobilimiz. 2005 yılda işlep çıkarılgan Nexia 1'imiz yürgen probeki 180 bin kilometre. Halet ideal motor korobka hadoy sistemasında kemçilik yok. 4 tane yumuşak balon ustanovka etilgen. Bahası 37 milyon son. Naq pul bilen gelseniz 37 milyon son bolsa veriledi. Üstünde hayır pulsunu ham qaytib beramiz dostlar. Kredit alaman deseniz 7 milyon bilen çıkarıp beramiz. Aylık dolu 1,5 milyondan 3 yıl müddete boladı. Lada Largus 2014 yıl 239 min yürgen kraskes Petno bar. Propan koyulgan maşinimizde 4 tane yumuşak balon, çiğol polikinadin tayar. Renault motor boladı. Motor korobka hadoyunda umuman kemçiliki yok. 55 milyon son üstünde gelişledi.
15 milyon bilen kreditdə çıxarıb verəmiz. Aylık dolu 2 milyon 100 min sondan 3 yıl müddətə boladı dostlar. Bu maşinamız Matizimiz sizlərə çotki sənədə koyub verəmən 2003-cü ildə işləb çıxarılan 261 min newton-turtdu. Halət ideal 4 tane yumuşak balon, çexol, polik, metan, nadin koyulan. 20 milyon soma koyub verəmən nağd pul bilen gəlsəyizdə dostlar. 5 milyon bilen kreditdə çıxadı. Aylık dolu 800 min sondan 3 yıl müddətə boladı. Maşin zor halətdə gəlib BMA xaritlər arasında. 2007-ci ilin oktyabrımız son istrambilyor. Gırt prastoy boladı. 152 min newton-turtdu kraski zənglər işlənən propan koyulan özün radno çexollarında 50 milyon som üstündə gəlişlədi. 15 milyon bilen kreditdə çıxadı. Aylık dolu 1 milyon 800 min somdan 3 yıl müddətə boladı dostlar. Tiko alaman dayan patpisçiklərimiz bolsa 12 milyon soma 2000-ci il Tiko'muz amba. Maşında 4 tane yumuşak balon təyar. Çexol, polik, benzin də maşinimiz. Haləti ideal. Motor aptolemidir. Tekşirtirib ustalarınıza BMA görsətib xaritdə sazla boladı dostlar. 12 milyon soma koyub verəmə üstündə ondan ham gəlişdirsə boladı. Matizimiz 2013-cü il 150 min kilometr tutdu. Çexol, polik, 4 tane yumuşak balon, metan qazına din koyulan. Kraskesi fakat zənglər işlənən təyar halətdə avtomobilimiz. Umuma rasxod yox. Motor aptolemidir. Tekşirtirib alarasında 34 milyon som üstündə gəlişib bərilədi baxası. Kredit 10 milyon som bilən çıxarıb verəmiz. 1 milyon 200 min som aylık doludan 3 yıl müddətə kredit olub çıxadı maşinimiz. Nexia 1-ni zor baxasında koyub verəmiz sizlərə 15 milyon som. 98-ci il işləb çıxarılan 242 min kilometr tutdu. Kraskesi fakat zənglər işlənən metanı var. Təyyar halətdə maşin. Xarit qılamanda isə bağat 2 hafta savdada satılda duradu. 15 milyon son dostlar. Mandi narxla fakat bağat 2 hafta savdada boladı dostlar. 15 milyon soma Nexia 1. Yələ öyrəsilə. 07 xarit qılamanda yan patpisçiklərimiz üçün Lada 2107 avtomobilimiz koyub verəmiz. 2000-ci ildə işləb çıxarılan Ürgən naməlum 4 tane yumuşak balon, sakat iskelə koyulan təyyar halətdə. Maşinimiz niyə 5-ni svetdə baxlacan rəngimiz indi zor halətdə durdur. Kraskesi var ekan petno tekşirtirib alarasında udar pudar yox. Maşında motor aptolemidir. Təyyar halətdə. Maşinimizdə qımmat maytafolla koyulğan 3 litr həmin ərsəsi var dostlar. 20 milyon son üstündə gəliş elədi. BMA gəlib xarit qılarası. Aytıb etdim maşında rasxod yox. Çexol, polik həmin ərsəsi var. Təyyar halətdə. Bu maşinimizi bir günə pasport bilen aksiyaya koydum dostlar. 2009-cu il 222 min yürgen. Kraskesi zənglər işlənən 4 tane yumuşak balonu var, metanı var. Təyyar halətdə sonus hibrid, prastoy hidrolik. Bir günə pasport bilen aksiyaya koyverdim. Kredit çıxarıb verəmiz 3 yıla. Aylık dolu 2 milyon 100 min somdan düşədi. Bir günə tələb edilədən nərsə adlarınızda ilacı bolsa kredit olmaslıq gərək. Özü kredit alınmağın bolsa özləri üçün yaxşı. Kredit çıxışı ansat boladı. Keyin alıngan bolsa qızıla düşməyin vaxtında төлənən bolsa boldu dostlar. 2 milyon 100 min som aylık doludan 3 yıl müddətə kredit etib bərə verəmiz maşını. Gələ öyrəsilə. Ban tərəfimizdə yenə bir Matizimiz var. Maşinimiz 2011-ci il 173 min newton-turtdu. Kraskesi 4 tane kaleni işlənən bu anı başqa yerində. Tamçı kraski yoxda turtular tekşirtirib alarasında. 4 tane yumuşak balonu var. Çexol, polik, metan, nadin koyulan 35 milyon som aytılış baxası üstündə gəlişlədi. Kredit alsaz da əldindən 10 milyon som bilən çıxarıb verəmiz. 1 milyon 300 min som aylık doludan 3 yıl müddətə kredit olub çıxadı maşinimiz. Gələ öyrəsilə dostlar, bağat 2 hafta savdada kütəmizləmələriniz gəlsəyizdə maşinlardan Vibur köp gördürallarınızın saylab özlərinizə yaqqanlı xarit qıla öyrəsilə. Bəstən Omer kaldıraman Kəmiz qaldırğan caylarım bolsa BMA şu nomera bağlanıb sonra balsazlar boladı dostlar. Yapamasam kommentariyada sonra sazlaram boladı. Narxla qımmat mı arzlanmışam kommentariyada yazıb qoyunlar dostlar. Fikirləriniz əlbəttə inabətə alınadı. Bağat 2 hafta savda caması ortasındadır. Həmmələriniz kütəmiz dostlar. Like basıb videonu maksimal tarqatıb bu iş yaddan çıxmasın. Ban tarafımızda dostlar Gentra bilən Cobalt'ımız var ekan. Mexanika Gentramız 2023-cü il 54 min newton-turtdu. Kraskesi radnoy yumuşak bolulla koyulğan metanı var. 140 milyon som üstündə gəlişlədi. 19 milyon 500 min som əldindən dolu bilən kreditdə çıxadı. 3 milyon 700 min som aylık doludan 5 yıl müddətə kreditdə çıxarıb verəmiz maşını. Gəlib BMA xarit qıla öyrəsilə. Ban tərəfimizdə Kinda Velosiped avtomat Cobalt'ımız bu avtomat korobkası Style 2023-2024-cü il maşin dostlar 40 min newton-turtdu. Kraskesi radnoy. Benzində 139 milyon som üstündə gəlişlədi baxas. 4 tane yumuşak balonu var. Təyyar halətdə 11 milyon əldindən dolu bilən kreditdə çıxadı. Notariuskaya xəracatlar abdelini aylık dolu 4 milyondan 5 yıl müddətə boladı dostlar. Həmmələrinizi bağat 2 hafta savdada kütəniz gəlsəyizə
İşləri tez və sifətlə bəcərib bərələr dostlar. Əmələriz kütəmiz.